Biyag di tao. Hi! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Ma'am Grace Mati, Ma'am Lorena Fernandez, ni Ma'am Adela Vergara, kani Ma'am Lulit Ating. Intay nga ro dandangan ti episode 265. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Nanang, mabalin ka di nga igatangan nak iti sapatos ko. Nadadaal nga minan ti kakaiso na sapatos ko. Ay, awan kwarta. Agchinelas ka pa ilaang ama pa nag-eskwela. Ha? Sa pulam di amam, ta iso ti gumatang iti ka sa pulam. Anya? Awanan bain ngamin day di nga amam. Di pa'y mangtadmat iti suportakan ka. Siyak amin ti aggasgastos. Manipod insikog ka, aging nga impas ngay ka. Aging ga ita, tagis eskwela kan, siyak amin. Awan pa'y ininted na apulos. Nanang? Iso nga inton dumakkel ka, subalitam ti panang padakkel ko kan ka, Mario. Talyawan na kamin tumat kinitatang mo amay kadwa nga amam. Nawatang. Nanggagaw dagiti impagbagam ka ni Mario nga apo ko, anak ko. Saan narumbang tikas jay nga ibagbagam kan kwa na? Saan anasaya at ti panangiboy-boy-boy mo iti nagrigrigatam kan kwa na? Pagrebengamot dayta, kas may saan naganak. Saan aya? Nanang, nasaysaya atin tikas jay. Tapno saan to ang makalipat inton dumakkel. Palpalagi paklaang man. Anak ko. Basta noan niya ti kayat kong aramidan. Aramidak, nanang. Pudnumat nga ado ti rigrigat ko kankwana. Tamanipod insikog ko ni Mario. Siyak amin tinagrigrigat. Awan apulos tintultulong di awanan bain nga amana. Ay. Irresponsable di amana. Uray piso awan pay inintad na. Siyak amin tinaggasgastos. No agsakit ni Mario, siyak amin taggastos. Nanang, igatangan dakman iti cellphone ko. Anya? Ginatang mi ngay kinitatang mo a cellphone mo, Marley. Diyak kayatin day jay. Kanayon mat ngaghang. Makapasuron. Anya? Sigin, nanang. Ibagayo kan ni tatang. Tagumatang kayo manan iti sabali. Jay nanginginang am day jay. Ada kabarbaro a model akayat ko agatangan. Anya? Sigin, nanang. Diyak agis eskwela. No didak igatangan iti cellphone ko. Ay. Sana nasaya ti kasta nga ibagbagam merlay, apog. Gapulag iti cellphone, di kan agiskwela. Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Bye-bye ampay lang ta cellphone. Basta diyak agiskwela. No didak igatangan iti cellphone ko. Ala, huwanan. Bayam ta ibagak to kinitatang mo, wan? Gumatang tayon to. Nakarubot kayon bakit? Mapantayon? Wan, alam mapantayon. Yehey! Masukatanan ti cellphone ko. Thank you, tatang, Wen, basta tarimnam ti agiskwela, wan? Wan, tatang. Nanang, tatang, sumurutak mo't iti papanan nyo. Ay, saan yan, Mario? Ingkam lang gumatang iti cellphone to adim. Saan kami mapanagpasyar? Uray sumurutak mo't takayat ko mo't makapasyar iti mall. Ala, ikuyugtan, lakay. Agpili ka, no anya kadagiti a cellphone ti kayat mo, Marley, anak ko. Daytoy, tatang. Daytoy, ti kayat ko. Sige, dayto yung tigatangan ta bakit? Umdas nga tatigatang talakay. Dayto lang ti kwarta tayo. Mano day tayo, tanay unak. At dapay mat iduldulin ko a kwartak. Tatang, nanang, igatangan dakman iti tsinelas ko. Mapugpugsat nga minan to'y tsinelas ko. Mabalin ka di, Mario. Di ka pagatang tanagado ti ballpen iji balay. Nagado pa ti chinelas mo ijay. Apay, adayang padulin mo a kwarta kada kami. Ha? Agulimag ka nga minan, Mario. Di kan agpagatang tawan kwarta. Uwan, nanang. Daytoy, Mario, kwartam, idulin mo. Ha? Nangalaan nyo, Lola? Naala kon tay basit a pensyon ko.
Iso nga ikan kamat iti kwarta ma, apok. Igatang yun samot iti agas yun dayta, Lola. Ay, nakagatang akon Alan, idulin mo dayta. Naimbag lang ngayon inutom abalunan iti pagadalan nyo. Amok nga men adi nakaikikan ni nanang mo iti kwartam. Saan, Lola? Angan, saan na bale? Tadamot ipapabalo na merienda. Basta idulin mo dayta, wan. Agyaman nga rod, Lola. Nakasingsingpet ka. Kumat atidog pa iti panagbiag mo. Wan, apok. Basta sa anak nga agsaksakit, agbiagak pa'y itinapaot. Basta agadal ka na imbagwan, tapno makalpas ka, iti panagadal mo. Uwan, Lola. Agsardang ka pala iti panagadal mo, Mario. Tanimurli iti ag-eskwela iti kulehyo. Ha? Awan kwarta pagadal mo. No kayat mo? Sa pulom di amam, tayo sa timang padalkan ka. Tatang? Wan, Mario, dakkel ka matan. Sa pulam ti amam, bareng matulungan na ka. Tanuda kamilat namnamaam, awan ti pangpaadal mi kan ka. Ni Merli laang ti kabailan mi apagadalan. Nanang. Awanan bain ngamin ti amam. Taidiin sikog ka, nagpukawan akas lasok. Ala, di mo ni palagip tinapalaba sana. Tamasurunak lang ang makalagip iti dayja tao. Mabalin mo ti agtrabahon, Mario, tabarukan. Agsapul kan iti pagtrabahoam. Wan, agtrabaho ka. Tapno makatulong kamutan kada kami. Ay, apok, paspasin siya munda ng kantatang mo. Itikas diya pa nagsasaudakan ka, wan. Uwan, Lola. Ura na pampaborito dang anak. Diyak idaguraan. Pat-pat gaklatay da. Ay naimbaglakit din tanasingpet ka, apok. Dayta, tikay kayat ko kan ka. Natulnog ka nga ubeng. Tulungak na nanang kantatang amang paadal iti kabsat ko, Lola. Tapno inton makalpas ni Merli. Siyak tumot ti ag-eskwela. Manong, kwartam man? Ha? Saan ta kang inikanda nanang kantatang, ading? Agdawat akpay nga rod kan ka aya. No adaintad da kanya. Ha? Ikampay la ta adim, Mario. Tawan kwartami kinitatang yo. Nagsweldo kan san? Uwan, nanang. Mala, ikam nga rodan ta adim. Tapno magatang namat ti kayat na agatangan. Uwan, nanang. Ikaw anak man, bakit mabisinak? Minalamatan ang mabartag kariko. Sardengam kuman ti aginom iti arak. Dito ila tiliw-liwak. So, tinak pakibiyangan. Tadyak daw-dawatan ti kwarta ngayon inom ko. Hala! Ikaw anak ka! Mabisina kong... Dara sama! Saan ka din nagtrabaho ni tatang, nanang? Saanan? Taadon ti rikrik naan na iti bagina. Ha? Natangkan tumot ti ulo na. Imbagak nga idyan nan ti panagin inom na. Ngam awan dengdenggan na. Kasimot ni tatang no kasta. Iso atangay si katadda trabaho na. Si kapay laang ti makaamo iti magastos dito'y balay, wan? Uwan, nanang. Ano sam ti makikonstruksyon? Sana bale, tadakkel mo ti sweldom iti dayta trabaho. Kan tulungam di adim, tapno makaeskwela. Mario, ano sa matulungan di kapsat mo nga gadala. Tadi, jak mo't may mimbaganay na. Uwan, tatang. Jak makatrabaho. Tadumot ti marikrik na kiti bagay ka. Sigalagan di mo miya makatulong iti kapsat mo. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Tamalaksid iti pa nagkonstruksyon ko. Aglaklako ak iti nagduduma nateng. Nasaya no kasta. Sana bale, tayo ton makalpas dya, Dim. Sumublat kan tong agiskwela. Uwan, tatang. Manong, awan ka dit planom amang sapol iti amam? Pinadas ko na sinapol iti social media. Ngamjak mabirukan tinagan na, ading. Ay, sayang. Amangan nubak nang.
Matulungan na ka kuma. Sa nabalin, kabailak trabaho. Kabailak apagadalan ti bagik. Ngam si kapayla ti pampanunutak. Kaya't katulungan. Manong, aywan gayam. Nagsweldo kan? Kasapulan man ti kwarta? Wan nga rod. Adda bayada ki jay school. Antay. Umdas ka din day 3,000. Ha? Numanayo nampay, di nasaysayaat, Manong. Gusto pala day ta. Ikang kantamanan, ading. Sige nga rod. Agyaman ak ha. Sige. Taagsubli akon ijay boarding house ko ijay sentro. Sige, tayo tulog kan. Saanin, Manong? Kabalak! Kaano nga graduar ni Marley, anak ko? Itatawanan ti panagturpos na iti kolehiyo, nanang. Ibagayo, tasaan pala ang makias-asawa. Una, jak mo't ipalubos ang mapasamak dayta. Sumapul pa'y mo't ay iti trabaho na. Kan masapul ada kami ti umuna apang tadan na iti sweldo na. Kahit ni Mario nga'y, tulungan tumat di adin na tapno makaadal mo. Wen, makitan to no kasano, nanang. Saan pa'y laaday ta ti panunutan tayo ita? Inton addan ton trabaho ni Merle, sa ito pagsasaritaan ti may papan iti day tabanang. Nagsweldo kan, Mario? Wala na. Inkanto man ikan iti kwarta di adim, tani, jak masango ti agpasentro, asikaswak ti amayo. Wala na. Mga lakantumatan iti bagas nga abasto di adim. Wala na. Mapanak itan. Tawan trabaho. Sige, nayunam ti itad mo takaasiman. Jak kayat ako mutong di adim. Ha? Manong, aping adda ka. Kaririing mo kat aldawan, Marley? Apay, awan klase mita? Kwa, awan, Manong. Aping may ka. Umay ka niti allowance mo ating ko. Kin anda imot ko aprutas ka natin. Kwa? Sige, ibati mo dagita. Kung itid mo ti kwartak, tapumanaw ka matla dagos. Me, apay panawan na kadagos ngay. Kwa, agungot ti landlady mi. Maiparit ti bisita ditoy. Nang runa no lalaki. Nga oras siya kakabsat mo? Wen, Manong, maiparit talaga. Agungot da. Ala, yag mo ti kwartak. Tapumanaw ka matla dagos. Darasam, tamangan no makita na ka ti landlady mi. Sige. Mabit lang rod. Sa balit agparparik na kanya ka. Jackpot yan timbaga ti kabsat mo. Imposible apati siya kakabsat na. Kat maiparit asumarong ka iti dagos na. Dito yak pa lang saan uning adayo. Tapaliiwag ti kabsat ko. Kan kasaritak na madamdama ti landlady. Agdamagak. Naimbag nga orasyon na, mabalin ti agdamag. Anya day chay, baro? Da kayo ka di ti landlady ni Merle akabsat ko? Wan, lukasta. Kabsat na ka ni Merle. Wala na. Sarong karak ko ma. Ngam dinak matpastrakan iti pagababangan na. Maiparit ka no ti bisita. Anya maiparit, kat no kanayon ama panti boyfriend na dita. Anya? No kasta, adan boyfriend ti kabsat ko? Wan, kanayon na maturog dita. Dinsapayan agis eskwela ti kabsat mo, baro. Anya? Nakasarita ti landlady. Nabayag gaya man nga agdandan na kayo tinobyo. Wen, Manong, kat masikugak. Anya? Angam sana bali. Tay kasarnak mo't ni Jodel. Kasano nga rodon ti panagadal mo? Sa anak ka makagraduar. Tanagpatingga akla iti second year college, Manong. Anya? Kunak man no graduar kan itaatawan. Pasensya ka yun, Manong. Tadyak mayulo ti agiskwela. So anak sarda nga kadyak imbagbaga. Ta sigurado nga ung tanda. Anya? Sayang ti kwarta ngayon inted mo ijay adem. Ninamnama tayo ang makagraduaran.
Ay, anyan, tamasikog matgaya man. Jacket asi diran ti kabsat ko, Lola. Taura ramidak ti kasta. Sana na may sublit na palabas. Ay, inurnong mula kuman ti kwartan. Taiso ti pagadal mo. Sana bali, Lola. Padasag ti self-supporting. Tatalaga kayat ko ti makadal. Sige, apog. Tano ada kwartak. Tulungan ka. Sana, Lola. Tikit di agas yo, ti pangigatangan yo iti kwartayo. Dandani kan agpasngay, Merly. Ngam aging gaita, di pa ila nagpakpakita tinobyong kan ka. Nagsina kami, nanang. Anya, kayat mo asawan, agpasngay ka balasang. Unay ka ngaminan, di ka lang nagpampanunutan. Ala, di mo nung tante anak ta. Adaditan. Awanan ti maramidan tayo bakit? Awatan tayo latan ti kasta agasat na. Ay nakablaawan ka anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Maragsakan ang parakan ka. Agyam anak nanang. Jak ninamnama ang mapagadal mo ti mismo abagim anak ko. Nagsingpet ka nga anak. Kayat kayo ayahon iti kinarigat ti panagbiag nanang. Kayat kayo atulungan. Tadyak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat tayo. Agyaman na anak ko. Tauray naungat kami idikan ka. Nagsaya at latta ti panagpuspuso. Gapo tayo patpatag kayo ang pamilyak. Ket ti kayat ko, ija abro ti pangi-aplayak, iti inadal ko. Nanang, tatang, nagpawit manin ni Manong. Patarimaan tayo kanon to'y balay tayo. Kahit nakasingsingpet at talaga na dyan nga ubing. Wan nga rod lakay. Naimbaglakit din tadda ni Mario amang tultulong kada tayo. Naku nagayam ni Manong at tulungan nak nga agiskwela. Iso nga agen rolak ton. Taituloy ko ti agadal. Ne, siguraduam nga agadal ka, Merle. Di mo saysayangan ti kwarta di kapsat mo. Wan nanang, promise. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Jak kayat nga agbanag ang nakakaasi ti anak ko. Kan, kayat kayo matatulungan. Ala na ko, basta agsingsingpet ka, wan. Tuladem ni manong mo. Tapno matunoy mo, dagiti arapaap mo. Wan, tatang. No asino pa iti tinagtagibasit kan inrororoman tayo, iso damit gayam ti makatulong kada tayo, iti masungad nga alaldaw. Alaga gayam di tan tinagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. God bless kada kayo amin, kan thank you.